Turang rasenina, ibas Tuhan ta Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan, ikatakan kami menjuah-juah ras selamat wari minggu. Manbanta krina. Manbandu kekelengan kami, si sekali enda denga, ikut buat bagin, ibas kebaktian enda, ikatakan kami menjuah-juah. Minggu enda, igelari Minggu Palmarum. Minggu simbabai kita nginget Tuhan Yesus. Si bengket ku Jerusalem alu ngersak kelede. Tandana maka kerehena mabadame. Kala sienterem ngalo-ngalo ia. Nigan ersura Hosana. Si ertina mereken kehamatan manbana sireh ibas gelar di bata. Ate Yesus gelah si tandai ia, si mempembagasin manusia, ibas iketeken kuasa dosa nari. Mari dage si pesikap dirinta, guna ngelai Tuhan, si meteruk rukur, si mabai, keterkelinan manusia. Ras kita rende, nomor 282, ayat sada ras ayat 2. Ibas gelar di bata bapa simada kegeluhan tinepana. Ibas gelar anakna Yesus Kristus si tetap nampati manusia, ibas kerina kegeluhanna. Ras ibas gelar kesah si badia, si empegegehi manusia ernaleman bana. Perkuah ate ras dame ibas di bata bapa. Ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembakan kesah si badia, raskam kerina gelah. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Ersuraklah, o anak puta Sion. Ersuraklah meriah, o kalak Jerusalem. Nehenlah raja dureh ndahikam. Ia dem kemuliaan, dem kemenangan. Tapi meteruk ukurna. Ia reh ngersak kalde singuda denga. Eme anak indung kalde. Mari raduras kita muji Tuhan. Rende kita ibas kitab Dendenta nomor 372 ayat si pemenang.
Berita pengalami dosa. Selaku persuruhan di bata, aku nehken kata naman bandu kerina kam. Kam enggo erkubang-kubang ibahan dosa. Tapi ku peridi kam maka bersih bagi salju. Amin nagia erkiteken dosandu, kam gombiring bagi tengguang. Mulihi kam jadi bentar bagi kapas. Amin. Malem atendu, sebab enggo i alemi di bata dosandu. Makasih puji Tuhan, ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 377 ayat si pemenang. Sepak sana kita ngoge pustaka si badia, bagin si pemena, ibuat ibas kitab Mazmur bindu 30 sada, ayat 8 sekubas ayat 10:6. Ersuraklah dengan meriah kuakap, sebab kam tetap engkelengi aku. Iidahdu kini seranku, ia tehdu kesusahanku. La ipediatdu aku itangkap musuh-musuhku, tapi ibrendu aku lawes kuja ateku. Mekuah min atendu aku o Tuhan, sebab aku ibas kinisran. Besar matangku ndekah satangis, lanailit sitik pe gegehku. Wari-wari geluhku kudalani ibas kepicetan. Tangisku pegende umur geluhku, kote aku perban kinisranku. Maka enggo mumuk petulan-tulanku, pergeluhku jadi pertawa-tawan man imbang-imbangku. Teman-teman sadak kesain megombang man bangku, kerina kala sinandai aku sengget ngidah aku. Tupung kami simbel kiam ia kerina. Ipebalina aku ras barang sila terpake, dengan ilupakena desken kalak mate. Ku begi imbang-imbangku erkusik-kusik, maka kebiaran silit i sekelewetku. Erpekat ia ngelawan aku, i surakena munuh aku. Tapi kamkap pengarapanku o Tuhan, kamkap di batangku. Kidekah umur geluhku aku tetap ibas tandu, pulahi aku ibas imbang-imbangku nari, ibas kala
si ngayak-ngayak aku. Sejenda mesehna kata dibata bagin si pemena. Ketuahan kalak si megiken kata dibata dengan si make kenca ibas kegeluhena si tep-tep wari Hosiana. Mari ras kita ersada ibas pertoton ope lengah si dengkahkan kata dibata ras kita ertoto. Tuhan dibata Bapa kami si mada kuasa, ibas gelar anak ndu Yesus Kristus Tuhan, reh kami mindo perkuah atendu simbelin, gelah banci i aluken kami, keterkelinen sirehna idur kamnari. Bujur Tuhan ibas perbahanendu simbelin. Labo kami sekala pengasup ersimulih. Nangdangi kai si ibahandu man kami. Ibas paksa enda pulung kami kerina anak-anak ndu. Guna dengkehken kerna katandu. Kesahndu si badialah singa jari kami. Gelah katandu banci i antusi kami. Terbuah katandu ibas perukuran, perbahanan, bagai lagu langkah kami. Sebab i pelimbaruindu tetap geluh kami arah katandu. Terpuji kam Tuhan, sebab mindo kami man bandu alu ukur meteruk pengalami dosa. Ibas gelar anak ndu Yesus Kristus Tuhan, simada kegeluhan kami. Amin. Senina ras turang si ikelengi Tuhan. Mari ras kita ngoge kitab Lukas bindu 10 siwah ayat 28 seh kubas ayat 38. Iogeken kami isina nina bagenda. Kenca ikatakan Yesus perumpamaan iterus kena perdalanenna ku Jerusalem. Asum iyang gondeher kubet page ras Betani. Eme daerah i uruk seton. Isuruhna 2 kala ajar-ajarna leben nina. Tolaus kukuta si arah leben 2. Sekenca kam kubas kota ida petindu karisada keledai tambat. Keledai silenga pernah i ersak kala. Osari nalina. Jenari baba kujenda. Adilit kari kala nungkun man bandu. Engkai maka i osarindu nindulah perlu Tuhan. Maka laus si 2 kala ndai. Jana ida petina kerina bagi si enggo ikatakan Yesus Asum i osari nali keledendai nina empu keledai man bana. Engkai maka i osarindu. Terjawab ia perlu Tuhan. Jenari ibabana keledai man Yesus. Ikembang kena uisna kugurung keledai. Jenari i sampatina Yesus ngersaksa. Asum iteruskan Yesus perdalanenna. Ikimbangken kala uis ibas pasar. Kenca ia nggondeher ku Jerusalem, ngincuah i uruk seton nari, mulai meajar-ajar sinterem, ngikutken ia ersura-sura, halusora si megang ipujina di bata, meriah ukurna, perbahan tanda sengget si ibahanna. Ersura-sura ia nina, ipasu-pasu gelah raja, sireh ibas gelar Tuhan, keriahan i surga, rasman pujin man dibata. Sejenda me pengogenta. Mejuah-juah man bandu kam kerina, ngawani perpulungan ijapape kam ringan. Ibas minggu enda, kita ngerayakan minggu pasion si pepituken.
makapkan minggu palmarum entah pe lambe. Senina rasturang si ikelengi Tuhan. Adina temanta ibas minggu enda ersurak nehken pujin mandibata. Kugakin banci kita ersurak nehken pujin mandibata. Adilit perbeben entah pekinisran simberat mesangat engkenai kegeluhenta. Labo piga kala ngatakan bujur mandibata entah nape tetap dengar semangat resura muji Tuhan adireh perbeben si mesangat manbana. Secara umum ngelabuh ga kita kote kita sebabna terpalaskan kitab Mazmur 30 itu riken pe kuga pemasmur ngasup ersura dengan ermeriah amin nape melala kinisran sisangana nderpa iya. Itu rikena kuga buwena kuga beratna dengan getemna pusukna ngalaken perbeben sebab imbang-imbangna tuhu-tuhu ngerencanakan si jahat manbana. Dengan pe imbang-imbangna pe ngukurkan rasndalankan cara kuga makana banci pemasmur enda ngenanami kinisran si mesangat. Makana lanai tuhulit teman. Adina teman ta si selama inda engkelengi kita pekap dulanai jadi teman. Adi imbang jadi imbang dakamlah jadi teman wajar nge mau bagi. Tapi adi teman tapi lanai jadi teman kujanari mekap du kita banci laus. Lanai lit kalak si ngerunggui persoalenta. Lanai kalak lit si dengkehken kai perbebenta. Lanai lit kalak si memperdiateken kita. Kerina kalak nilah tentuna endame si jadi perbeben si sehkal beratna. Sebab na ibas ndalani kegeluhan nenda dakam sanksi sosial enda pe tuhu-tuhu jadi perbeben si berat. Mankala si enterem biasa temanna lanai erteman. Janahna pe imbang-imbangna melala ngerencanakan kejahatan manpan. Di selamain dekap du ipujikan kalak ban keberhasilanna. Bagai pe meriah yakap kalak endeher ia erkite-kiteken kebijaksanaanna empamana kepentarenna kebeluhenna. Tapi dungna tupung reh kinisran manbana ise pela memperdiatekensa. Maka nina pemasmur mekuah min atendu aku o Tuhan ibas kinisranku. Sebab na Tuhan ngenca si setia dikunereh kinisran si berat manbanta. Labo piga temanta si tetap ngasup setia nemani ngarak-ngarak engkawali kita ibas kita ngalaken kinisran. Maka andingkan pemasmur iturikan pemasmur maka na iluh nari ngenca jadi teman sehmata na penggo bengkak adinalit kepeken perbeben simberat nak tak iluh te siakap enggo pe puas maka adilit perbeben simberat gegah pe urak semangat pe urak sebab kaini na pemasmur geluh si kudalani picet tangis aku pegende umur geluhku perban kinisran-kinisranku ni. Semaka igambar kenape tulan-tulan na penggo mumuk arkiteken boy na perbebene. Uga pa pe perbebene sehkal berat ne. Pernah kin inanamindu arkiteken boy na perbebendo mumuk akap du tulan-tulan. Lalai ngasuk tedis. Ngandung naringen ca teman matai penggo bengkak. Lanai lit gegah. Entahlah ngabo pernah bagai sinanami ibas ngalaken kinisran. Bagai me ituriken pemasmur sisangana inanamina ibas ia dalani kegeluhan sidem alu perbeben. Janah kalak penokoh pepuaskan kalak tawa imbang-imbangna
Teman-teman na si sada kesain pe. Adi teman si sada kesain pe kap dulanay jadi teman. Manggo meriahan siya kap si sada. Nggo pangan kita rumah lapadah narindarat pe. Bagai medungna adi na siya kap lanay ise pe banci terteki. Adi na krina pe kala rate segat man banta Kaingi reban sama kana segat kelate kala krina. Pemasmur ngesi salah. Entah kalak ngesi rate cian man bana. Adina simbel pe kalak lanai merhat jumpa resia. Adi ipedirep ia balir sebarang sila terpakai. Adina simbel pe kalak lanai ngit dakam gobali eres barang simbau. Kisat kalak jumpa, kisat kalak simbel pe ngenensa. Lanai tama beligan pe. Lanai iingat teman pe. Krina kala kusik-kusik dengan ernahko. Dengan erpekat kala guna ngerencanakan pembunuhan manban. Enda me sada pengalaman simberat si sangana inanami pemasmur. Adi banci sinen peristiwa si pernah inanami pemasmur. Tupung Raja Saul mekapkan mamana. Penguasa tuhu-tuhu erpekat guna munuh ia. Semakana iajuk na pekalak sinterem guna ngimbangi Daud. Gelah nakrina kalak rati ciga man bana, labo ban salahna. Labo ban kelepakenna. Tapi erkiteken biak macam ber. Tapi senina rasturang sini kelengi Tuhan. Kugama kabanci pemasmur ngasup tetap ersurak nehken pujin mandi bata. Basukurna manusia banci, labo banci menaikkan jelma. Adi di bata ngasup namakan kesah ras tendi entah pekula ku neraka. Tapi adi manusia labo terbenai kena kesah manusia. Mungkin kulana banci ilukaina, tapi lit bagin si labo banci ilukai manusia. Makana pengendesan geluh pemasmur tetap man Tuhan saja. Bicara ugagia imbang-imbangna ngayak-ngayak iya, gombang-gombangi iya. Lah dia tena pe, maka kita pedakam adilit kalak cian man banta, igombang-gombangi na kita, idaramina rusur salah ta. Labo man berenken pusuh tenda, bene damai sejahterana. Labo man pediaten, maka na bene kriah nukurta, sebab mengkai lit di batanta. Singasuk mereken talan pulah man banta ibas kinisran. Maka na adisinen kuganu buatan Nabi Sakaria, sueres invokasio tandai. Mesias si ipadankan di bata ialo-alo i Jerusalem, alu surak meriah. Erkite-kiteken kai, tanda sengget si ibahan Tuhan Yesus. Tapi adisinen, maka na peristiwa penderitaan kinisran si ngondeher man alankan Tuhan Yesus meteksa. Maka tupung kalak sinterempe ersurak-surak memuliakan Tuhan, nurikan karena kemenangan Tuhan. Enda ngingetkan kita mulihkan. Maka na Tuhan Yesus meteh, maka paksana nangdangi se. Maka kinisran nandangi rehma. Adi kinisran pemasmur ndai erbahanca yang ngendes man Tuhan banci tenang pusuhna. Ketenangan pusuhna nalamat kenia. Tapi Tuhan Yesus ibas krina kalak sinterem ersurak meriah ngalo-ngalo ia ikuta Jerusalem. Enda nuduhkan maka nawari kinisran ras kematian Yesus ngoreh deherna. Tapi engkai maka Tuhan Yesus tetap patuh mandi bata. Lakin ngebanci isilahina. Entah nape igagal kena
kini seran gelah ula kenaman bana. Tapi tetap ia patuh man di bata si mada kegeluhan na. Singgu mereken ia reh kudoni enda guna empetandakan kuga belinna keleng ate di bata man manusia. Kini seran Yesus medalan keselamatan. Kini seran Yesus penebusan dosanta. Kini seran Yesus tanda keleng atena si serta. Jana kini seran Yesus mempersada, mempesikap hubungan ta singgo ceda ras di bata erkiteken dosa. Maka adi si perdiateken dua kala si isuru Yesus membuat kaldendai patuhi. Maka si mada kaldepe patuh. Isungkun si mada kaldendai si dua kala ndai. Engkai maka buat dunina perlu Tuhan laya merawa. Si isuru Tuhan dai pe bagai patuhi ya. Dalankan kai si isuru Tuhan. Labo ibaba duit pe. Tapi cukup alu ngatakan perlu Tuhan. Jadi tentuna maka ngasuk dengan megenggeng kita. Ibas minggu palmarum enda. Ngaluken kini seran. Si ipercayakan Tuhan man banta. Tentu harus lid kepatuhan ta. Tunduk dan taat. Percaya dan penuh harap kepada Tuhan. Sebabna adilah kita patuh man Tuhan. La kita ngendes man Tuhan. Kuga kita bancingi dah. Pasu-pasu Tuhan. Sirehna ibas raja simada kegeluhan Raja surga ras raja doni. Makana si idah pendai pemasmur. Patuh ia. Te ia pengarapan ia man di bata. Maka ngasup ia surak neken pujin man di bata. Ugapa pepulah ngaten. Lid ngekrina tampukna. Semua akan berlalu. Lid ngekrina kari kedungen. Tuhan Yesus pe maka megenggeng. Ibas ngalaken. Kugadenden pujin meriah si isehken sinterem. Amin na pe itekna kini seran nandangire. Lid pengarapan simbelin. Lid ibas persadan sinteguh ras di bata ibas diri Yesus. Maka kini seran bukti nyata teleng atena man manusia perdosa. Krina kala ngata kenca. Keriahan isurga ras pujin man di bata. Ipasu-pasu gelah raja. Sireh ibas gelar Tuhan penina sinterem. Itekna. Maka denden surak-surak si meriah henda. Banci ibelasken sinterem. Perkiteken krina ngongidah tanda sengget si ibahan Tuhan. Tapi tupung reh kini seran man Tuhan Yesus. Pe tanda sengget kang man sinterem. La iarapna. Banci terjadi. Seni naras turang sini kelengi Tuhan. Ibas minggu palmaru menda. Minggu pasion si pepitu kenenda. Tuhu-tuhu iajuk kita kerina. Guna nginget kuga penumpak-numpak Tuhan ibas kegeluhan. Ibas kini seran nama keselamatan ta. Ibas kini seran Tuhan Yesus dalanta banci jumpa ras di bata. Dengan hubungan taras di bata singgo ceda banci ipekena. Saja ngenca. Ibas kita dalani kegeluhan ta. Melalang si terjadi rusur la bagi ukurta. Mungkin kini seran si rehman banta perkitekan salah ta. Banggit kita ngerunggukan persoalan si labo siang kai si cakapkan dungna kalak lanai man banta. Pe beren metengat. Buai si campuri urusan kalak si deban silaman campurenta. Tentuna enda pe banci mabakini seran man banta. Si idah makana ibas kinata si genduarienda. Lid ngekala inanamina kini seran ipenjarakan pe. Idenda 30 juta mungkin 100 juta na erkiteken salah pengerana. Adir kiteken siya kini seranta. Elaban silang kita harus bertanggung jawab karena siya. Entah sampai erkiteken lagu langkah ta. La kita perhitungan
nang dangi titipan rezeki si iberikan Tuhan. Makadung nang go calat ni nanak langkat, go keri lanai lit si tading. Maka sinanami kinisran, tentu na kita pe harus tanggung jawab karena si uang sekolah si sehkal ergana gelah alu bagai ulanai pagi si ulihi kedua kali. Maka na perkiti-kitikan la teratur kegeluhan ta umpamana. La si jaga kesehatan ta. Dung nanggo turah pinakit. Keri sinasalit guna pertambar. Seh maka na keperluan anak pe lanai banci ibereken perkiti-kitikan pinakit sindenden pas daging kulan tandai. Adina reh penakit labo ban si legi dakam lakap terpersoalkan. Tapi perban pengelegita la teta kelengman banta. Reh pinakit tentuna enda pe banci empeturah kinisran. Tapi Tuhan tetap berikan dalam pulah man banta. Berikan kesempatan man banta gelah kita banci jera dengan roba. Kugakin banci kita ersurak meriah nehken pujin man di bata bas kinisran. Engkai maka banci bagai la kita reban kesalahan. La si palitkan kejahatan kala. Rehman banta kinisran. Ngasup kita dengar ertoto. Ersurak mindo penampat Tuhan. Sebab te kita Tuhan berikan serpang pula. Tapi ban pengelegita banci kita resakit. Syukur-ukuri ka. Wah maka sangi bagi kuban. Engkai maka laku min tersadar teka. Dungna ukur tandai kama erbahan kita sa. Makana senina ras turang sini kelengi Tuhan. Marilah ras-ras kita kerina. Ibas keriahan si iberikan Tuhan man banta ulakal celus kita kubas dosa. Bagai pe ibas kinisran si rehender pa kita ulaka air bahan ca kita lanai perlu Tuhan. Sebab siakap maka nala kita diate Tuhan. Tuhan tetap mediate dengan rekelang ate man banta. Tapi kebayakan ras kemusilan banci ngedalan na kita sirang ras di bata. Tapi min arah kebayakan ras kemusilan kamin dalanta reh rembak na ras di bata. Tuhan la ngadi-ngadi nehken kekelengen naman banta. La iperkirakan na kugabuay na salah lepak ta. Perban beli dan kekelengen naman banta keri. Makana senina ras turang sini kelengi Tuhan. Tetaplah kita patuh ke dingin repengarapan man Tuhan. Pula simbak kata di bata singgo ibegikan kita. Bagai pekinisran sini hadapi kita ibas masa pandemi COVID enda pula arbahan ca kita sirang res di bata. Sebab engkai kinisran si jadi man bantai pe lit ngegunana amin na genduari pe mungkin piga-piga kita lengah siangka tapi ibas pak sana sitah kai sura-sura di bata guna kegeluhan. Tuhan si masuk-masuk kita kerina. Gelah nangasuk kita tersurak nehken pujin man di bata. Subuh arah peristiwa si bagi ukurta entah sila bagi ukurta. Sebab te kita kata di bata si tetap setia numpak-numpak kita maka nina labo kita itading kena labo kita ipulahina. Tapi pengendesan geluh ta tetaplah man bana saja. Kai pekinisran si sehman bandu genduari. Telah kam kerina akan berlalu. Lit kange pagi pak sana. Sai kerina. Maka banci sai. Geluh kita ibas pertobatan. Geluh kita ibas pengendesan man Tuhan. Dengan tetap kita maka Tuhan tetap numpak-numpak kita. Jayam kegeluhan ta. Dengan labo kita pernah itading kena. Aminna pe kita lah setia. Ya tetap setia kelengi kita. Amin. Mari ras kita tertoto. Terpuji kam Tuhan ibas kegeluhan kami. Termulia kam Bapa arah kerina lagu langkah kami. Tersuan katandu ibas pusuh perhatian kami. Terbuah ibas kerina lagu langkah kami. Alemindu kel kami Tuhan dikunai rusur seda pusukundu bagai pe teman kami manusia terkite-kiteken perbahanan kami. Kam Tuhan si mada kuasa.
ngenanami kinisran, mencidahkan tanda kelengatendu, gelah kami terkelin, bujur ikatakan kami man bandu. Bere maka kami tetap megenggeng, dengan ngasuk kami mindo penampat ibas kamnari, dikunireh sila bagi ukur kami pe. Sampati kami, pegegehi kel kami o Tuhan. Remulia kam o Bapa, rasa lalap, rasa lalap. Amin. Radukan krina kalak Kristen, ibas krina ingan ras paksa idoni enda. Mari ras-ras kita ngakukan pengakun kini tekenta, ninta dage ras-ras. Aku te mandi bata Bapa sila resibar kuasana, sinepalangit ras doni. Aku te man Yesus Kristus, anakna si tunggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda-ngudanari, si so keliamen tergelar si Maria. Si ngenanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang. Mate jenari ikuburken, nusur kudoni kematen. Peteluariken ngokeke ibas si mate nari. Nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata Bapa, sila resibar kuasana. Jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi enggomate. Aku te man kesah si badia, janalit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Seninaras turang sini kelengi Tuhan, sepaksana kita ersikap, guna ngendesken persembahan pengatakan bujurta mandi bata. Kata di bata, si jadi palas ibas kita ngendesken persembahan, endeskenlah kulandu mandi bata saja, selaku persembahan singgeluh, rikutken singena Athena. Sabab bagai arusna kam ersembah mandi bata, sueras biakndu selaku makhluk sirukur. Tupung sisehken persembahan pengatakan bujur taman di bata. Mari ras kita rende, ibas kitab dendenta nomor 343 ayat si pemenang. Mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Man bandu o Tuhan, i endesken kami kegeluhan kami. Dengan mindo kami perkuah atendu simbelin, gelah ialuken kam dengan ipasupasundu, persembahan pengatakan bujur singgo i persembahkan kami.
si tading bas kami pe terbeluh kami make kenca. Singgo ipersembahkan kami pe banci ipakeken gereja andu gunandahiken dahin tri tugas gereja. O Tuhan, ertoto kami man bandu pe, gelah kamlah tetap si masu-masu. Kerina kegeluhan ngawan ni perpulungendu ijapa pe ia ringan. Bagai pe serayandu. Gelah na tuhu-tuhu Tuhan, malam mate kami, meriah ukur kami, ibas pengendesan geluh kami man bandu saja. Sebab berbagai-bagai ngenda peristiwa siman alankan kami bas kegeluhan kami. Sung kami sakit, sung kami sukses, makatap kange kami gagal, makatap kange meriah ukur kami, bagai peceda kaate kami. Te kami bas kerina paksa-paksa labolit dalan na kami lar surak muji gelarndu, sebab na adi labo iijin kendu, labo banci kai pe jadi man kami maraklesa. Maka Tuhan bahan dagay maka pengendesan geluh kami tetap man bandu saja. O Tuhan ertoto kami, nandangi ngawan ni perpulungendu, singgonehken persembahan tandaria ukur, persembahan persepuluhan, bagai pe persembahan janji iman. Rikut peres persembahan guna rumah pertotondu, kam si masu-masusa, la kekurangan perpulungendu ibas mere alu ukur meriah. Bagai pe o Bapa ertoto kami man bandu, nandangi kerina ngawan ni perpulungendu, sirulang tahun ketubuhan bagai pe ulang tahun perjabun, simpar keriahan ukurna, erkiteken Tuhan sinikap kensa. O Bapa si mada kuasa, ertoto pe kami man bandu, gelah kam si masu-masu anak kekelengendu, nande karina berusi tepu, si genduari sangana ibas proses pemulihan kesehatan. Naras Bapa Aris Barus, si sangana genduari iop nama di rumah sakit Putri Hijau. Bagai pe Bapa Angel Pinem, si sangana irawat dengan ibas proses pemulihan di rumah. Rikut pereskrina kekelengan kami si sakit, subuh irumah ras irumah sakit, simpar pasu-pasundu, guna ngangkatken ras pepalem kerina penakit silit bas daging kulana. Tuhan ertoto kami, ijai baswari si sendah, ilakukan mesidang runggun, Tuhan si masu-masusa. O Bapa si mada kuasa, kam dagay simbreken kuasa pasu-pasundu, guna ngapuli anak kekelengendu, nandelia, bagepe nande Albert, ija orang tua si ikelengi kekelengan kami enda, goleben ngadap kukam, ibas kuasandu banci pelampas ia terapul. O Tuhan, ertoto kami, gelah kam tetap si masu-masu, modramen, bagepe panitia sidang sinode, peserta sidang sinode, gelah na banci ratur kerina perdalanan sidang sinode si ilakoken ibas tanggal 15 seh kubas tanggal 10 walu. Bagepe o Bapa ahli IT kami pe, Tuhan si masu-masusa. Ertoto pe kami man bandu o Bapa, nandangi kerina serayandu, bagai pe pengurus PJJ ras pengurus kategorial, rikut peres kepanitian silit, khususna panitia Paskah, Tuhan si masu-masu, dengan ngelengkapi kepentaran man bana, ibas ndahiken dahin singgo yampe kendu kempaksa. Kerina Tuhan kegeluhan kami rasa isi jabu kami, menaken anak kami si kitik denga, si sekolah, si kuliah, singgor dahin bagai pesi lengar dahin, singgor jabu bagai pesi lengar jabu, sindau sirang ras orang tua bagai pesi tading ras orang tua, bagai pesinggo ngaloken tua dengan pesi lengar ngaloken tua. O Bapa si mada kuasa, man bandu ia yendesken kami. Bagai pe orang tua kami seitun, singgo ibrendu umur meganjang man bana, malem matena meriah ukurna, sebab kam kap sekawalna. Orang tua kami silanai kuh jabuna pe petetap kam ukurna, si kuh denga jabuna pe ijagana dengan ipebadiaken na Tuhan arah kegeluhan perjabunna. Endam Tuhan pertoton kami ras pengendesan kami, pasu pasundu pemimpin bangsa negara Indonesia,
khususna ibas pendistribusian vaksin, Tuhan si masuk-masusa. Pulahi kal kami Tuhan, arah pandemi COVID-19 senda. Gelahban cipe kami beraktivitas bagi si biasana, perkiteken perkuah atendu. Kubas tandun desken kami pemimpin bangsa ras negara kami. Gelah pemimpin bangsa ras negara kami, ngaturkan kerina program si mekuli, guna kesejahteraan rakyat Indonesia, guna keamanan, bagepe, guna kiniraturan ras kesehatan masyarakat Indonesia. Endam Tuhan pengendesen kami, reh kami mindoman bandu, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, simada kegeluhan kami. Amin. Perpadanan man di bata, Yesus nggore jadi raja kubas kegeluhan ta. Ia meraja si erkuasa, dengan ia pe la tertalukan doni enda. Ibas ia me kita mejuah-juah dengan terkelin. Mari si peteguhi perpadanan taman di bata, ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 423 ayat si pemena. Mari ras kita ertoto bagi sini iajari Tuhan ninta dageras ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min pratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup, ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Turang rasenina kekelengan ni Tuhan, bengketlah kam kubas kegeluhendu. Tetaplah ingat kebujuran ras perkuah ate di bata simbelin, guna keselamatandu. Lakukanlah kata di bata si enggo ibegindu, dengan alukanlah pasu-pasu Tuhan. Di bata si mada perkuah ate, si enggo nenahken kam ku kemulianna si rasa lalap ibas Kristus. Jadikan kam serta tetap megegeh dengan paguh, sabab ia nge si mada kuasa serasa lalap masu kam. Amin.
Mejuah-juah man bando kamprina ngawan perpulungan sini kelengi Tuhan. Kebaktin mingguta nggo kadung baspak saenda. Salam sehat, salam mejuah-juah, tetap semangat. Tuhan si masu-masu kita kerinan. Jumpa ka kita ibas kebaktin minggunta, ibas minggu sirah. Mejuah-juah.